Za 10. dan Ramazana donosim vam recept koji ste sigurno do sada već par puta vidjeli na svojim društvenim mrežama, ali nisam mogla da odolim da ga i ja ne napravim. Pa evo ga donosim i vama ovdje, brze za napraviti, a još brže za pojesti punjene hurme. Hurme se smatraju najzdravijim voćem na planeti Zemlji, bogate su vlaknima, antioksidansima i odličan su izvor željeza. Još prošli Ramazan sam kod neke strane influencirke koja se bavi food bloggingom vidjela da je pravila ove punjene hurme. Iskreno činilo se to malo komplikovanim za napraviti, pogotovo uzimajući u obzir da sam svjesna koliko će to brzo u mojoj kući nestati. Ali pak sam morala probati. Da se razumijemo, sada kada vidim ove svoje hurme na ovom snimku, vidim da estetkom i ljepotom ma ni blizu nisu tim njenim koje ona ukrasila malim ružama, pistacijem, nekom karamelom, ali da su i ove moje bile ukusne i da su rok od sat vremena nakon iftara skoro sve nestale i tekako jesu. Tako da izgled definitivno nije bitan. Čokoladne su bile predobre, ali ove sa džemom od Marelice su me iskreno iznenadile jer su bile baš svježe, lagane i ukusne, tako da ću ih definitivno ponovo praviti. Sada odoh da nam sakrijem ove hurme koje su ostale, da imam ako Bog da se sehur, tako da ću ovdje lagano da završim ovaj video, a vama od srca da zaželim sretan i hajirli post i sutra.